Amen and amen. Asithanda sebangcwele. Nkosi uNkulunkulu siyabonga, sikunika udumo nemandla ekseni ngalelanga la Boxing Day. Sithi Nkosi usesihlalweni, uNkulunkulu mana njalo Nkosi egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu manje naphathe. Amen. Bazalwane, we have just read from the scriptures. We read from Psalm 28 and Psalm 30. We also read from the book of the prophet Jeremiah, chapter 26 from verse 1 to 9, 12 to 15. We also read from the book of Acts, chapter 6, verse 1 to 7. Tinege sitaw fagati mbanza tethu kulo Acts. Sengishito ngathi alternatively Stefane singamkhumbula mhla ka-3 August, but nje kunqanele bengifuna ukuthatha ukuthi Stefano bekakhuluma siGrek nako lebengufuna ukuthi ngisuke nako la bese ke ngingena kuloku lengitawuhamba kuko namuhla kwekuthi yes St. Stephen was a Greek-speaking Jew, So that is one thing I needed to take with me from here. Now, kule ncwadi lesingena kiyo namuhla kweqala nje the theme of the book of Acts, incwadi yemisebenzi yabapostoli. Nasibuka ingqikithi sibona kusebenza kwamoya longcwele. Kusebenta kwamoya longcwele kusukela eqaleni kuyofika ekugcineni. Moya longcwele uyasebenta, ubonakala ngetento yabapostoli kwekuthi kukhona moya longcwele losebentako ebandleni laKristu. Asasebenta ke moya longcwele kuqala kuba kuhle ku chapter 1, kuba kuhle ku chapter 2 lakhona moya longcwele uboka uthelwa kuba ne-outpouring of the Holy Spirit, uthelwa without measure. Kwenteka thinto bakhuluma tilimi bantu babuta batsakiwe kunjani kwatholakala ukuthi abakatsanga, kodwa moya longcwele njengalowa prophetwa nguJoel ukuthi ngetikhathi noma amalanga egcina uNkulunkulu uyawuthululela umoya wakhe longcwele ethi kwayo yonke inyama, and sekawuthululele ngoNkulunkulu umoya wakhe longcwele ngaleso sikhathi leso sibona kusebenza lokumangalisako kubapostoli, and bantu bayangeteka ebandleni basathandaza bafunda livi benda umsebenzi kwangeteka abantu over 3,000 people. They were added in the church because moya longcwele masekaqala kusebenza kwenteka tinto leti extraordinary, kugijimeka libanga longeke uligijime uphilile. So siyambona ke moya longcwele makasebenza moya longcwele kuba ne-counteract or counterpart yekusebenza moya longcwele. Sathane akafuni kuhlala phansi agoqe tandla makusebenza moya longcwele. Sibona ku chapter 4 kuphiliswa sishosha ngegama likaJesu, sesiphilisiwe kwasuka umsindo, babanjwa kwathiwa bashaywe kwenjani bavalelwe. Ubota umbuto umpostoli Peter kwekuthi sesimangalelwa ngaloku lokuhle lokwentiwe nguNkulunkulu na uthi Petro agcwele moya longcwele, chapter 4 verse 8. Petro agcwele moya longcwele waphendula wathi, bahole nani tibonke lamuhla nani sibuta ngalokhu lokuhle lesikwentile kulesishosha nekuthi siphile kanjani. Kufanele nonke nathi nabo bonke bantu baka-Israyeli bafanele bathi ukuthi lo muntu ume lapha embi kwenu aphile saka ngemandla elibito la Jesu Kristu waseNazaretha lenambethela, kodwa uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Jesu nguye umbhalo lokhuluma ngaye ukuthi litshe lelathelelwa lenanethelele
nine bakhe selijike laba litshe lesisekelo kude kusindiswa ngalomunye ngobe kude lelinye libitwa ngaphansi kwelizulu lelinikwe nguNkulunkulu kubantu singasinda ngalo. Apostle Peter, he got an opportunity where ukuthi afakaze ngaJesu kunesimo lesivelako sithi singavela lesimo sivelela ukuthi hayi ukuthi uyakoshwa emsebenzini, hayi ukuthi uyagula, hayi ukuthi ingathi ikambeli kahle, kodwa kuvela lesimo lesifuna ukuthi utowuveta bufakazi ngaJesu. Lokho that was a weakness empilweni, lokho it was a threat empilweni. Kwaguquka kwavula amathuba ekufakazela Jesu niyayibona le ndoda imela kungamandla kaJesu. That was number one. That was a threat outside the church. And then there was a threat now in the church ngoba Satan uyafuna ukufaka abantu bakhe ebandleni balethe umoya longasiwo. Nangu Ananias na Safira siyababona basebandleni kwenzeka into letinhle nabo bayathengisa plus sebayokuba imali. Kwendani imali wengcwele kwavela wabashaya ngaleso sikhathi nakathi uMapostle Peter ngabe liqiniso yini. Khumbulani ukuthi akafanele iqambe manga phambi kwamalo engcwele. Hawu indoda yaqambe manga yaqhubeka ngoba bantu bathi donsela lulaka laNkulunkulu ukuthi umuntu aqhubeke entweni le-wrong. Yamshaya inkosi yasemazulwini kwenta umfati wakhe naye bambuza bathi ngabe kunjani, bathi ukhulume iqiniso ngoba indoda yakho laba buya kwengcwaba na umfati naye washaya phansi wahamba emhlabeni. Lapho sibona sisebenza kwamayelo engcwele. Namuhla lala sikhona khona bazalwane sifunda ukuthi Sathane akadeli uqale wabafaka kwavuka liqoqo kwavuka abantu abakholwayo nyalo kwalandela kwa-Ananiya naSafira nyalo sekuda-ke into leseyivuka nekhathi kukhonona lesekuvuka ebandleni. Kukhonona ebandleni akusiwa kwanamuhla, libandla laqala likhononile. UJeremiah chapter 26 verse 1 to 9, 12 to 15 sibona abapristi labakhulu kanye nebaprofeti bakhonona ngetiprofethi letithulwa nguJeremiah atithola uNkulunkulu uthi uma ngabe ningafuni kulungisa indlela tena nine kukhulu lokawunehlela ngoba uNkulunkulu soshilo, kodwa uma ngabe kukuhle kini ukuthi ngibulaleni, kodwa nathi kwakuthi nitithathela liqala ngokubulala umuntu nichitha ingadi lenganaqala. Libandla Sathane wahlala alihlasela, libandla Sathane wahlala ufuna indlela yoku-encroacha angene. Kungabe kusemakhaya uhlala njalo Sathane ubukade ekhala nje angangena ngakuphi kuma-organization emhlabeni eveni ubuke etikhala ukuthi angangena kanjani. Uyangena-ke lapha ungena kulawa emaJuda lakhuluma sePeru nalanga lakhuluma siGreke. Bathi laba besiGreke bafelokati bethu ingathi abanakeki kahle la ekondliweni kwemihla ngemihla. Kwakune bafelokati mbamba wawukhanda kulo muntu ufelwa idlotha ufelwa abantwana noma kasana abantwana usele nje wemukwe netinto takhe. So lo muntu sodipende lapha ebandleni. Kwase kuSathane wabona emathuba ukuthi akekho atosola, kodwa makabongwe Jesu, akabongwe Jesu bazalwane. Lokho ukuthi uma ngabe sikholwa nguNkulunkulu kufanele ukuthi makuvuka inkinga endleleni sitshengise ukuthi uNkulunkulu nguye losombulula konke izinto. Laba 12 bapostoli bebadinika isikhathi lesiningi emthandazweni nasevini laNkulunkulu. Sathane sowuta u-encroacha utoletha noma utoveta sithimo sokuthi nithandaza nje nifunda livi nje kunalenye into lekhona engenteki kahle. Benda njani bapostoli? Abazali bathi niyagula sukani la
thina sisebenza ngamoya thina sithandazela lelo demon lelo kwapita kwakuthi kwendeke umsebenzi we-administration. The administration is very important, but this is an opportunity now for us to pray, and then basathandaza moya ngcwele wabebhulela ukuthi akukhethwe bantu beluhlobo loluthide. Bathi lapha akukhethwe bantu labagcwele ngamoya waNkulunkulu. Ngifuna kufunda leli verse verse 3 wa chapter 6. Ngawo ke bazalwane khethana emkhathini wenu emadoda lasikhombisa leni wathi ukuthi aneluthumo loluhle loluhle nalagcwele moya longcwele nekuhlakanipha. Ngawo ke lesitawanika aphathe lo msebenzi. One, uma ngabe kuvela iproblem nayivela ebandleni, it calls for maturity, it calls for people labathi sisombululo saloko asikho kuthatha linkehla, asikho kuthenini sentana, kodwa sisombululo sekuthenini asesike sifune uNkulunkulu ukuthi uthini. Babuya ne-solution from God ukuthi akhetho labasikhombisa labaneludumo loluhle elabagcwele moya waNkulunkulu nehlakanipha. This was part of character lelo khulunywa ngayo, timpawu similo sabo lokho. Ngumuntu lona letinto letingekhathi letingabona akuhambani nokhetha lo labanjingile labanganokudla lokhu lanza sikufakile la ngoba banako, hambani nokhetha labafundzile labatokhona ukuthi i-multiplication, hambani nokhetha kodwa laba neluthumo loluhle, laba saba uNkulunkulu bagcwele imali engcwele, laba nekuhlakanipha. Nibalethela noma baphuyile noma banjani bakhethele. La sibona number 2, sibona uNkulunkulu uthi let there be extension. Akungabi ngilabala balishumi nambili nje kuphela, kodwa akungedwe from 12 akungedwe 7. Labantu basebenza abathi bapostoli angeke nesendelo umsebenzi loyo utawusehlisela sithunzi. Ngumsebenzi lomqokwa. It is a spiritual service to serve. Emabhodweni kusefa, ekwakheni kusefa, ekupakiseni imoto kusefa noma bekuphi. It is a spiritual service ngoba it brings about calmness and peace, sustainability. And akusomsebenzi wekuthi lalaba wendako they are belittled. Bantu lafuna bagqwale imali engcwele, bantu bedumo loluhle, bantu labane kuhlakanipha lokufuna bende lo msebenzi lese uvele manje. Iyangijabulisa lento ngoba abapostoli bayibuyisela kubo bathi nine hambani. Lokho the apostles bayibane-belief kulo mhlambi labawelusile, abazange bayokhethela lo mhlambi, abazange babone bona ukuthi asibanike nangu sithathe lo sinike loya. No, there was consultation, conversation, dialogue wekuthi hambanini nine nisikhethele. Bekungabanjani makufika umsindo kuma-organizations kwathi asenisikhathele nibalethe sitobabusisa. Yini funa besolokhu sinkonkomela sibambe yonke imisebenzi sikhomba abantu sinjani bahamba babakhetha. And kwabapostoli ukuthi babese baya-approva babeka tandla kuqhubeka umsebenzi. Ikuphi inkinga lapha? Then number 3 lokunyele ngibonako la, ngibona kuyokhethwa bantu labakhuluma isiGreki, bantu labavela ngalake kusi-Hellenistic ababuyi kumaHebheru. Kukhethwa labantu labana lama-challenges, labantu labathi lama-challenges, labantu
labathi lolu lwimi lolukhulunywa ngaba labathi labantu ukuthi ngobani labadzingile mbambamba la kulabethu bantu. Iyahlupha lento ukuthi sithi nasinenkinga sihambe solandelwa umuntu le kuthiwe akabuya atokhuluma inkinga tethu afike atositshela kwakhe. Bakhona labahle labantu nababuyele bafike baqale balalele kwekuthi kuhamba kanjani. Oh, those are very good ones. Balalele babese bathi ngekulalela basike i-solution together with the people who are facing challenges. And lokho kuthatha a long period ngoba safuna ukuthi abalalele lento imngene ngekhathi. Kodwa la kulona lophuma la kubo lona ludumo loluhle logwele malo engwele lo hlakaniphile uvele lento ayigijimise ngale line ukuthi lento nayi la ihamba khona. So lana siyabona ukuthi esikhathini lesinyenti if we want to solve problems, because problems will be always there, la kuhlangana khona abantu kusemakhaya kusemsebenzini noma nguphi ima-problems atawuhlala akhona, and it's not for you to bring a solution kubantu labasenkingeni. Umuntu uyagula ulele phansi ogijima nomthengele amaphilisi esisu ungenteka lo muntu kubuhlungu litini. Umuntu uyakutshela ukuthi kubuhlungu lizo uthi wena hayi kungoba ingathi igolile asengunike amaphilisi nazogeza ingane. Asawufunde kulalela abantu labo abapostoli balalela basabatosolva le nto ukuthi hambani line nisikhethele emadoda lana dumo loluhle nwalethe thina sitawabeka tandla. Is an ordination sort of life. See, we are going to ordain them for the ministry. Lefanele ukuthi bayenze angithi emaphethelweni bazalwane ngifuna phetha ngale kuthi nikhethe bantu laba gwele malo engwele, people laba spiritually inclined, bantu laba gwele moya, laba gwele livi, laba gwele kwesaba uNkulunkulu bayadzingeka ekuseve noma ekwenteni umsebenzi waNkulunkulu akuthathwa noma ngabe ngubani. That's number one. Number two, laba hlakaniphile in serving God. That talks of practical act. Uma ngabe sitawuseva uNkulunkulu siyadzingeka lekuthina lesikholwako singagcini ngegoqadandla. We must get our overall, we must get ourselves dirty there labantu baNkulunkulu basidinga khona. So ngiphetha ngalawo magama lawo namuhla wekuthi uNkulunkulu usibhekile ukuthi sithi sithandaza sishumayela, usibhekile njalo usibona esenta imisebenzi leyiphathekako ngetanda tethu. Let us pray. God Almighty, help us on this Boxing Day going forward, Lord, to bring about the challenges lebantu bakho babhekana nato, and to bring about the solutions le uNkulunkulu uwabeke kithi. Asingaqhubeka inkosi nekulwa, asingaqhubeka inkosi nekukhombana emehlweni, ngoba wena uNkulunkulu sinikile isolution yato tonke timo. Sathane nakaletha i-challenge uvula an opportunity ukuthi kubonakale wena Nkosi ukuthi you are in charge of everything, and everything has its solution, not far away but just within. Kodwa siyatheleni Nkosi sifune abantu laba nedumo loluhle, laba gcwele malo engcwele, laba nehlakanipha ludumo lonke kalibuyele kuwe Jehova manje naphathi. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit remains with us all now and forevermore. Amen. Boxing Day lomuhle bazalwane, uNkulunkulu asibusisele nina ngqine asigcinele nina. Amen and amen. Praise be to God. Baba lolungu lethe sibongile egameni lika Jesu. Sibonga lo musa